abazana bahamebwa ku rugo mu club ya KCCFC barimo Muhammad Senoga Kagwa, Emmanuel Loki, Abubakar Mayanja, Elvis Mwanje na Joseph Ogwanga. Loki na Senoga bicirize kushaza mwendagano zabo na club ezo babire bine, aho Loki ashaziremo kuzo mu club ya Police FC, rero we Senoga akazo mu Express FC. Mwanje na Ogwanga hata makuru nugoreka kwa babiraba bajiro mu ihange rya America. We Abubakar Mayanja endagano ye eyemyezi mukaga ekahoho mu kwezi kwa 12 kandi tarayikirizibwe kujongezayo. KCCFC abasingire chikopo cha ligi ya Uganda mirundi 13 hati timu yao bongireho muzano Omar Rutaro obihira mu club ya Sports Club Villa. KCCFC nayo kwigura chweka cha kabiri cha ligi ya Uganda erukreta na timu ya NEC FC ahabiri 13 orwa kanesa biteru kwija timu eji erufutende kwa Abdara Mobiru ekahendere chweka cyo kubanza cha league ergo mwanya gwa kashatu ahabonera 27 enyuma ya NEC FC abargo mu cha kabiri ahabonera 33.